bifurize ibihe byiza cyane mwese. Kuri uyu wa kane ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryakiriye abakinnyi batatu bashya bakina ku mugabane w'Uburayi bemeye gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Kuri uyu wa kane tariki ya 14 Nyakanga 2022 umunyamabanga wa Ferwafa Muhire Henry akaba yarakiriye abakinnyi batatu bakina mu Bubiligi bari baherekejwe n'imiryango yabo. Ku isonga abaje ni Luka Step w'imyaka 18 akaba akinira ekipe yitwa Kiveke Ninovo yo mu cyiciro cya kane mu Bubiligi. Hari kandi na Daringanji w'imyaka 17 ukina ekipe yitwa FC Vidinda yo mu cyiciro cya kabiri, ndetse na Abdul Karim w'imyaka 22 ukinira ekipe yitwa Lapo Bubo FC yo mu cyiciro cya gatatu. Aba bakinnyi bemeye gukinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyuma yaho Rafael Yorke ukina muri Sweden nawe yemeye gukinira ekipe, n'abandi barimo Rutabayiro Jean Philippe ukina mu ikipe yo muri Espagne na Ngwabeje Clovis Brian ukina mu Bufaransa ariko ubu akaba nta kipe afite, ndetse n'umunyezamu witwa Stromen ukina muri Norway, ndetse na Twizere Buhake Clement. Amakuru y'imikino yo ari kuvugwa ni menshi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri wa gatanu rwategetse ko abakozi ba Ferwafa bari bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na ruswa barimo Nizeyimana Felix umukozi wari ushinzwe amarushanwa muri Ferwafa, ndetse na Tuyisenge Javani kaba bagomba kurekurwa mu mpera za Kamena 2022 nibwo aba bombi bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha bitatu nk'uko umuvugizi wa RIB yabitangaje. Aba bagabo bakaba mu ntangiriro z'icyumweru baraburanye ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo kuri uyu wa gatanu bakaba basomewe imyanzuro y'uru rubanza. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko baburana bari hanze. Aba bose bafite aho bahuriye n'ikirego cya Rwamagana City aho bashinjwa guhimba raporo itariyo igaragaza ko umukinnyi wa Rwamagana City Bande Joshua yabonye amakarita atatu y'umuhondo ku mukino wa Nyagatare, aho AS Muhanga yamureze ko yakinnye umukino ubanza wa kimwe cya kane atabyemerewe. Ferwafa yaje gutera Rwamagana bivuga ko AS Muhanga yatanze miliyoni 12. Ikipe yaje kujurira maze basubiyemo basanga yararenganyijwe, ibihano yafatiwe bikurwaho. Ibi byahise bikurikirwa n'ibaruwa ihagarika umunyamabanga wa Ferwafa Muhire Henry mu kazi ke by'agateganyo kubera amakosa yakoze ari mu kazi. Ferwafa kandi yahise yirukana nta nteguza Nizeyimana Felix umukozi ushinzwe amarushanwa muri Ferwafa kubera hagaragaye ibimenyetso asaba umusifuzi Javani guhindura raporo amwizeza ko nibicamo azamurebera. Andi makuru ari kuvugwa muri siporo nuko Nizeyimana Olivier uyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ari kumwe n'umuyobozi mpuzamahanga w'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF bahuye na perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir muri gahunda yo gutangiza imikino y'amashuri y'abakiri bato. Ni mu ruzinduko rw'umunsi umwe umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Patrice Musepe yagiriye muri Sudani y'Epfo aherekejwe na Nizeyimana Olivier usanzwe uyobora Ferwafa. Uruzinduko rwari rugamije gutangiza irushanwa rya African School Championship aho buri gihugu kizategura amarushanwa mu mashuri abanza. Ishuri ryitwaye neza rikazahagarara icyo gihugu mu mikino ya Pan African School Championship izaba umwaka utaha. Muri uruzinduko perezida wa Ferwafa Nizeyimana Olivier yagize amahirwe yo kuganira na perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir. Ibyaganiriweho n'abayobozi ntabwo byigize bitangazwa. Perezida wa CAF Patrice Musepe ari mu ruzinduko mu bihugu bya CECAFA aho yageze muri Sudani y'Epfo avuye muri Ethiopia, azava muri Sudani y'Epfo yerekeza muri Uganda akomeze mu Burundi. Ikipe ya Real Madrid iratangaza ko igeze kurishakisha umwongereza Jude Bellingham myaka 19 ukina hagati muri Borussia Dortmund, ariko bikanavuga ko uyu musore ari gushakwa cyane n'ikipe ya Liverpool nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Marca. Naho Arsenal iriko irashaka uko yabona umukinnyi w'umunya-Ukraine ukina mu ikipe ya Manchester City yitwa Alexander Zinchenko w'imyaka 25 usanzwe ukinira ikipe nk'uko ikinyamakuru cyitwa The Athletic cyabyanditse. Umukinnyi wo ku ruhande ukina Bayern Munich w'umudage yitwa Leroy Sané uyu yananyuze mu ikipe ya Manchester City afite imyaka 26 y'amavuko. Biravugwa ko ekipe ya Real Madrid nayo igeze kure bari mu biganiro imushakisha ngaze akiri hariya Santiago Bernabeu. Naha dusoreje amakuru twabateguriye yose nandi muzajya muyakurikira kuri channel yacu ya Gorilla HF.